To thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. YouTube. Okay, Adda di trouble. Sabay, kapag pakablaw na ni Sean Milibid niya. Yeah. Hello karuba, papati man kin ni Lolo Pedro Libed, ken Mama Raquel nga favorite dyan kanta nga, Selos. Yan. Trouble is a friend. Okay. So, the original na dyan po, Trouble is a Friend. By Lenka. Yeah. So, yeah. Sir Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago, City, Isabela. In front of... Yeah. Honey Tolentino, hi idol ka vlog man ni Bakit Koti, happy birthday, request ko man dyan, Uncle Berting, Ken Marites from Caligyan, Burgos. Ayan, nagyaman ang idol ko na. And Binilda, hello ang mga idol. Blessed Palm Sunday, Sir June and Handsome Jim, watching from Doha, Qatar. Aji ko ato, aji night dub na YouTube. Oh, anyway, it's, working na po. Apang kayo ti barbaro nga. Aji YouTube. I-share ta ulit. Sapay nagpintas ti rubuan nang ka. So, bye. Okay. Napay. Yan, i-share ta ulit natin live. Ti Barbaro. Ijilatan channel ko. Why, ni Sumay? Okay, lagi pangabla, aja lang ti pangablaw nga barbaro. Hangkit di nga Barbaro, adaan na dyan eh. Daan na, awan, ti barbaro. Okay, awan pa, kaka-oon na dito. Okay, John Falace. Lowe, you said Yan, shout out kini Boss Christian Punayo. Watching from Tabuk City, kung nanamot na Luel Eusebio. Yan. Pasensya na. Yan lang. Okay. Ate man di sunata para kati tayo amin. Madikrik na madandanagan na takhan na yung agmay may saa sipot di pemanawa sa jay bayo agpatpat nga ako pubraan awan pa'y urnong daksangasa dumalaeng itirasa sa jay baryo nindunting tatalaw agawid sa jay baryo Shout out sa uray agmamalan nga aguldag sa jay baryo libre tibalog chismis tung matapog ragsak kapat padas ko atay agsayaag tenga nagtial daw anian aragsak masarpat kun tunti sweetheart ko makatuwak meti kagayem ko dagit hati kailiw ko sa jay baryo agpatpat nga ako pubraan awan pa'y urnong daksanggasa dumalaeng kanaragragsa sa jay baryo ngemdang tingkot daw agawid sa jay baryo uray agmalmalen nga agululdag sa jay baryo libre tibalog chismis tung matapog ragsa
sa kapatpadas ko. Atay at saya, tenga na ti aldaw, ayan narasa. Kay kaabay ko, kaingungot ko, ranyaw ulan, itisilaw ko. Dagita apadas, isut mang punpunas, iliw ko jay baryo. Yak tulumlumda ang akas la pimpiman, sadyay by you. Good afternoon, Kuya June and Karuba June and Amma kablawam ti family Norio ti Ramon. Mabali na kantahin nyo, di ko silapan ka. Dakal nga panagiyaman ko. Kunana ni napatimpak na. Basta honor your family. Iti pagpakablawan. So, bye. Family honor you. Dito yan, parang comment sa live tayo. Okay. Hello mga idol, pa-shoutout watching from Tabuk City. Ayan, from Lowell Eusebio and Lynn Alcane, shoutout idol. And Juby Medina Manen, watching from Maglipay Quirino. Kuna na, kurkurantang man karabawin no tayo. I'll Always Love You by Michael Jackson. Ano di, prefer mo di jay? Kurkurantong na to. Good afternoon, my idol, June and John Mark, watching from Marikina City, from Salome Francisco, and Nailin Quinto, shoutout from Paracelis Mountain Province, and Sonia Italia, identiko ato eh. Sonia Castillo, Santiago. Yan. Okay. Yan. Yes, Pagkal daw yung kuya, akin palang blessed Sunday sa ating lahat. Gana. Ay, okay. Duda ko silapan ka, ngarot. Ay, so di nakalinya dito eh. Kaya napayagan nga amo na kantan. And this is okay, did you pitch na dito. Good morning, Kapsat Nilda de Leon. Hello. Watching from Bologna, Italy. With love, Kuya and Balong. From Auntie Sonia Castillo, Santiago. Ni Father Gab, iti pares priest na di Jay Vizcaya. Kasibo. Yeah. Imbagak metken kay di ano ganda. Muntong wag subli ay ket sorry tadya may kari. Napalalong amin ti sakit na day di aldaw aping manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawen met atin naglabas niruruang ko tinagwayas sabay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko ag subli ka hindi naklata kinikita intun nagsarata ko sila panta ipasulik tutoy matak ako mitakenta sa tupay pangatu ken ipababa kastan tu panang ipariknak anabiyagat nga awan ka. Blessed Sunday Karuba. Babati naman po Bayang family from Defun Quirino. Pa-request po ng Di Ka Maila. Pa-shoutout man Kuya Ken Balong GM from Antiad Facilita, Borgonio.
Yan, Ate Wow, Josie Borgonio Josie. of Hong Kong. When kaya ulit makapag-tour sa Hong Kong? Intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy batak ako mitaken ka sakubay pangato ken ipababa kastan panang iparing nak anabiyagak nga awan ka amok nga babawikan na amilis mong nagbidutang I am sorry damage has been done Tigmit impagarap sa maituran balay giget masarakan kalpasan nga siya ke panamuan nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka saktubay pangato ken ipababa kastanto panang iparing nak anabiyagak nga awan ka kinagbay suwanan na mail-iliwak lataken ka barno kabaelak tu nga aramiden nga intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka panang iparing nak ang mabiyagak nga awan ka yan, nag-greet na ni Sean May Libet. Inulit na. Blessed Sunday everyone, para kasi manje duyaw arosas para kini Tatay Pedro Libet, di Rizal from Solano with love. Yan. Dapat jadi request dan melatatay duyaw arosas, di ba? Supay kat duyaw arosas. Fine. Di request dapat itatay nga nakita jinti mo na nga live. Pau-pauilan ka. Uncle Berting. Kita ti request. Imkas lang ko makita dito duyaw arosas dito barbarong okay, kasi atan na, panakyay umno, rugrogi. Magandang hapon po mga katropang XFM. Exciting at pabati po kina Tessie, Remio Guzman, Juliet Marcos, Nailita, Jessie Ubinal Ramos, Juvenal at kay Jessie Pascual ng magandang hapon at happy Sunday po. Yan, binati si Chief. Yan, ni Jose Jesus Nang. Yan, tinagan na. Jose Jesus Nang. Yan. Nang. Yan. Itay bigat nakaputa bang naklaata tinagpungan nak Adda duyaw arosas imisemak ngem di natarosak nagarubos itilwa gandat lugayam umakadan tuyden na dim kabalan na imparupa nadang sa baliken ka kadyak met pinagarup
amulitan panagdenata ket itay nakaturga imbatin at amay maysan pinmakaraka babaenti duyaw arosas Among kadiya day tasabong sa wenat agnanayon ken among kadi si tatalgedak si pupudno yam atay ta si minaka nilipat mo't karin karita naglibas ka duyaw arosas senyales na dim kabalan nga imparupa gatang sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitan panagdenata ket itay nakaturga imbatin at amay maysan pinmakaraka babaenti duyaw arosas pinmakaraka babaenti duyaw arosas anya ti matamag ayan pragas mo na idol jakan tanga bislak anya na bislak agmaya ten na bislak anya reference sa iti product iti yes to health balong paki alam ang bait tapno may pukaw tamo tinasaya at wana bo iti kang ronana po nga sponsor iti programa siyempre dayjay makinbagi iti yes to health broadcasting corporation nga agar arami tapo kadagiti na dumudumang agas nga herbal kas kuma iti Santon Plus herbal soap. Arami tapaya po ti premium D3 soft gel capsule. We also have Santon Plus herbal capsule and Santon vitamin C Nature soya coffee. Turbo dietary supplement from man Santon Plus herbal oil. Santon Plus Gold Santon Plus coffee mix. Vision X Plus And the Clear Skin Beauty Soap. Abo iti Yes to Health Wellness Center ket masarakan sa di Alfonso Street, Barangay Centro in Santiago City. asideg sa J Parking anti Unisan Mall. Yes, and for your more information and appointments, dapat tumawag kayo lang po yung telepono bilang 0910-018-7529. Ayan. For, kung nalangarot kita, Ajip, atanan nyo, dejay sakit. It's better than cure. Yeah. Ako may Ilocano, dejay. Okay. Yeah, prevention. Yeah, atanan nyo. Okay, DJ lang. Ay, dito mo kaya dahitan balong. Dito. Okay, may sabi nga sunata para kaligitay agbabaa. Parang ini Brother Nelson Obra. Ay, unayin, ayaday tinamu. Puso ken kararwak mangkisidul ko. Adi penilay na ken natunto. Jakman lamay peksa, tigurak anak halaus. Amang katpayin na siya tegbaba. Barung emdaanin awan pa'y asawa. Lakay ako nga lang madandanaganag. Jaksan baramanan, ti
di grasya ni ayan-ayan. Jakat pagpasulan lukas dat ibaga, kagangay ti baru-baru nga nagbaa. Di payla at pedal bilang uyawenda, di payla at kurat kay babae ang madikaniya. Tas bigla sumirip ni katropang Althea. Nakita na dagiti ni tilikod ta. Hanga dati sunatang nga gasap ni baak ti kikitan na nga ta. May magkamala from Joseph Bangover. Ang among katpayen na siyag tagbabaan, parung ang daanan awan pa'y asawa. Lakay ako na ng madandanaganap, jaksan armanan, ti grasya ni ayan-ayan. Jakat pagpasulan lukas dat ibaga, kagangay ti baru-baru nga nagbaa. Di payla at pedal bilang uyawenda, di payla at kurat kay babae ang madikaniya. Di payla at kurat kay babae ang madikaniya. Okay, nagtinman na apo, iti panang iparang tayo tinadumadumang apo ang produkto, iti Yes to Health, at iti nga rod apo, kalpasan na kitagsubli kami. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City. Okay, we're back, Karuba, and still with you, Katropang June and Katropang John Mark. Apo, dagiti pagayam yung 4, dagiti duo. Ket, apo, medyo nakapoy. Dito yung mic ko. Kasi yung mic ni yan. Pigsaak man lang yan ti batunan. Okay, ket, dagiti pangablao. We have Billy J. M. Bamate. Shout out PTS Power Tools from madi makita. Power Tech ko na yan. Adda puso lang namin dito YouTube ang kumakita. No Power Tech siguro from Quirino and Cordon. Isabella from Billy J. And of course, Agnes and Philippine Adventure. Good afternoon. We are here in the Philippines enjoying the nice weather here in Zambales. Greetings to my family, Farinas family, especially to my wife, Agnes. Request lang po yung si Seaweed. Okay. Agnes and Philippine Adventure. Rosemary Molina, pa-request ko yan. Ang kusilapan ka. Thank you. Ayan, si Seaweed, iti request nga madama. And, aw mo dito yung XFM page. Ayan, so, atay, John Carlo Bergonio, higop na imbag nga daw mo yung manong June, ken kuyang amak, pakablao man ti Bergonio, ken Dupilas family dito, Victoria San Mateo Isabela, to Jonah Bergonio, ken Lenny Dupilas, agiyaman manong Lenny. At ang kami nato isturbong ating ako ni madi makita tuloy. Oh. Okay, John Mark, Ayamon. Okay, kanta man latan. This is Seaweed doon. Uri awan isunang. Okay.
delikado, dito buksit mo balong, ha? Umutin kang kaabay. Anan ko na ni Billy J. M. Bernate. Shout out, Nixon Bibat. The Chief Mechanic of Cordon. Isabela. Thank you, Idol. Ayan. Ay nakadi nga pag chief mechanic ka na nata ng atelier. Right. Ibagaman. No, dito Toyota, Suzuki. At shout out PTES PowerTech from Quirino. Ken Cordon, Isabela. Kung na ba kayo sa ata? PowerTech. Okay, PowerTech. Nabasa natin ni Agnes and Phil Adventure. Yes, nalpasan na ditada ka no Zambales. Wow. They're enjoying the summer season in the Philippines. Yan, good afternoon mga katropang ka-XM lovers. Hello katropang Jun and katropang JM. Happy Sunday everyone and God bless us all from Desi Remigio Guzman. Wow! Tatalaang man nga nakita ta nga nag-greeting ni Auntie Tessie. Auntie ko naman lan. One ni Auntie. Yan, kasama ka ni Jenaline Soto. Kanana, good afternoon mga katropang XFM. Pagkablako man, kadagiti amin nga taga San Leonardo. Aglipay Quirino, especially kinilakay ko Hermogenes Birillong, Abid Fanyo. Oy, thank you so much. Pero guys, man kantang biyag ko. Siksikila ang antipatpatgan. Thanks and more power. Okay, hantamit kabisado dito nga sunatang request dahil. Request ng Tumang. Here's something from Nelson. Willie Nelson. Willie Nelson. In the twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain, as we kissed goodbye and parted. I know we'd never meet again. Love is like a dying ember, only memories remain. Through the ages I'll remember. Blue eyes crying in the rain. Love is like a dying ember, only memories remain. Through the ages I'll remember. Blue eyes crying in the rain. Yo! Napay! Request ka no Jay Tumang. Ni Gerald Massey. Yeah. Nakapoy TS na dito microphone ko. Yes. Tumang, alam mo na, Tumang. Ayan, akong magaro din ti kuan. Ayan. Okay, At ayun, request yung atumang Gerald Massey. Ay nagtangka na tumang tungkol adda babae adunteng kun kundit adibiga damdama lang anakin ng kaita
makipin at nagaran. Pasaak lang itilod, kaya't nan makipalod sa kamangan tibalod. Kasta akong nagkakasat, oray itanta at danasawag. Single nagpay kunkunag, jakman amono apay apachanag. Na duma-duma itibit tumak, balasang ken balo patulak. Angin dimteng didigrata at tananakat, no jak ibalay patayenda. Ay nagrigat ng di Castilla babaero, may busti piksam, may busti kwartam, pati kababainan. Ay awan dagiti sa nikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaenag, ang mga klon kaniya. Tanagadutin na kapapakanan, sustento adawat daw, nujak ite dagyanak natiselda. Ay nagtangka na tuwing, ngemdamdaniyak mengat bekelen. Dep-dep pa ekti babawi, grigrigat na tarakyan na hilik ti babae. Ay nagrigat ngayon di Castilla babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainan. Ay awan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaengag, ang mga klon kaniya. Ay nagrigat ngayon ti Castilla babaero, maibos ti kwarsam, maibos ti kwarsam, pati kababainan. Ay awanin dagiti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaengag, ang mga klon kaniya. Daon pa yung may isang guys ko. Na. Kasi kanta mga kumpare. Sama matandaan natin, ayan na data ko. Hindi yun daw ay taga-medical nyo ito. Kaya gano'n kayo sa tuk-tuk-tuk nga. In fast forward mo, Maday. kasan ng mga may Parang baga. tang 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 tararang. Yes. Those are shuffles nga kunada. Slow shuffles. Kumpare. Nga mawan dita. So, panta dyan di original. Second album. Ayan, kadagitay apo kahit nga mga gan iti studio versions dagitay sonata me dagitay talagang na-record apo. You can visit Spotify, iTunes, Deezer and other e-music platforms. At apo very napintas iti uni na. Yan, kadi. Spotify nga kunada. Diyan ay Apple Music. Yeah, Apple. Di iTunes ko na. I want iTunes. Kumpare. Okay, ato yung na po. Para katay al-alyaan da. Dagiti ba baga da. Katay ada mga al-alya nga sabay. Special dagiti kumpare da. Kasta unay ti pananday dayaw mo ken ni bakit ko
Paminapanantari pato na kada kamba pamilya na. Aglalo no nakapelas di nakiting tamatam di maisina. Madlaw ko rin tangem respeto agpailiwak lata agpaliiw. No maminsan jak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko. Isumit kan tisip-siputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngemti madikin sunada tay panang tetext mo ken kuana. Ulitem pay ti maminsan pakanen kan iti Granada. Amok launay adi ka kontento ken ni bakit mo. Sang betang para saan sa mo tumawag itipan pa'y ta cellphone mo. Ti alas nakit di amakiden nakin ka nga agin babaro. Maabiris mo kung matirigrigat ken ka ni bakit mo. Launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sa no tumawag itipampay ta cellphone mo. Ti aras nakit di amakiten nakin ka nga agin babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Ala ka di lipate mon tarik nam keni bakit ko. Dagiti putot mo ti asikaswem saan kad na ni misis ko. No di ka anaragsak dem iramraman iti pamilya. Dungdung wem ti pamilyam ta isudan tot pagsandagan. Among launay at di ka kontento kini bakit mo. Sang betang para saan sa no tumawag itipan pa'y ta cellphone mo. Ti aras nakit di amakiden nakin ka nga agin babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Kita man lang 2016. 2016 began the day and I recorded it, so it's been 8 years. 8 years. Talaga nabayagan. Iti Kumpare. I mean, Adda kami manan. Iti 4 decade do. Wow. So, ano natin sumarunong? Balay giti ama. Balay giti ama. Ado pa'y tatay request da, Uncle Berting pa'y. Okay. Ano ba nito, Uncle Berting, taga nakantata din na minsan. Okay, balay giti ama, para katagay tayo tatatang tayo, apo. Nanaanos, kadagitian anak da. Adda gayem ko aman nalon, no nakalugan nenti karison, nga agturong sa jay taltalon, ay mangrugin ako mansyon, kaslaawan di parikod na, ragsaklatat adda di rupa na, agrungi idno dama sabat na sa agtang edno pagtagarianda. Pabulidanan
Yolanda. Pasaray po kawan ni bakit na nusukunen da joy kantina. Agwingi-wing sa isman na amin na banag aw-awaten na. At damit doang nga anak na agpadpadang agpaspasa. Agsel-selpon latat obrada di pa'y mainawan ng ananda. Nudilawen ta inada babaam lata kunana itit kati kabaelan ta bareng lang no makaturkos da. Manakaawat nga ama ay nagsingpet nga asawa di na pa'y bilawen anak nang ag-Facebook lat obrada. Kamabis ti pamigat na longganisa ti anak na bulong barangay pangal daw na ay adobo dagiti anak na. Atay gayem ko aman nalon anang rugin nga agkonsumisyon isog inlugan danjay karison sa balintiin na ikan kansyon nagtagsenti parikot na narba amin nga arapaap na tama din naggraduar anak na di da impas nekti nagbasa. Pagulidanan nga may naklon ng tigasat da in-transfer na idajay testa baka isut swerte da. Idi kon pinag-abroad na di jayen ana amirista sakripisyo ni tatangda tapno sumayat lang biyagda. Nagurnong dagiti anak na naging inut at timakderda timalyaw dat naggapuanda ni ama dat nakita da. Tay gayem ko aman nalon ni sunan ti cellphone naka-headset akan kansyon na magmag nating ati taltalon. Di man nagturpos anak na suporta na di nagpatenga. Keti kama udianan na nagbalay kita nga aga-ama. Okay, dito about the success story. Iti may isang aman nalon nga hanga nag-give up. Apo nga mga ted iti napintas nga responsibility kada kiti anak na. So nga ore na medyo may tipkul da kito bing apo apadak nga ama ore may tipkul kumada kita anak yo ay ket diyo nga ibibatan alawato nyo apo da kita ima da tulungan nyo nga bumangon ida nga dayjay nauma kayon kun ayo nga dagos kunam na minsan kay palang mga nagpaadal. Okay. Kay kusawang kat nadamag yun lang nga nagbulakbol when bimagsak iti may isang subject na kat apo ilaksid yung mutan sa isayangan yung di kwarta kung kunay yung mutan. Okay. No once apo nga bimagsak mamindo apo kayo mga lawat kaya kita yung ima da dire-diretso na tapo data ti responsibility tayo nga naganak atay itid tayo ti no nga responsibility kada kitang ubing arada agsublita kiti pagayam yung amo kalpasam ti sumagmamanong nga patalastas. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.